Seperti pengapanan kunjung Saat sekarang ini makan bersama di acara lamaran Kristiana Biringkanai Mangoting dengan Richard. sedang sadar dulu. Besok lagi Hindi, so buhay benta ko na. Muda-muda pa tayo. Hindi daw eh. Bira pra. Ay, napangalon. Oke. Oh, kesana nih, Bu. Padet sih. Woi, jalan taruh untuk YouTubers ya. Oke, mantap YouTubers. Inilah DLP Toraja Channel. Saksikan terus, tonton terus, jangan lupa like, subscribe. Thank you.